قبر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپ دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری قبر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپ دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری یو ورځ بدا دنیا نکړی رافتنا ششورو بدی سل گئی دزل کدنا بیا بدر کړی سپین کپنا شیروان بات تشلا سو خالی تنا خاندان بدی پمرگ وټول غم جنا د شیطان زمون دشمنا پل پلوان بدی دی دنکڑی آخری ننیو کپا دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری قبر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپا دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری در نپاتی باشی وانا پل پلوان دا اسمان بارازی ملائکان وی بسخت استا پزان خلاص بنا شک ملک دی او کخال ہر سڑے ترنا روان شی بخا کی بندیوان شی بخا کی بندیوان تو لہت کی بادی لگی حاضری ننیو کپا دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری قبر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپا دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری تور لہت کے پابندی شتا جناب منکر نکیر بستا سوالو جواب کا فقری کا نواب شتا پا قبر کی رحت اوہم عذاب دہر چا سراب کی احتساب زان کلپو یا پنساب زان سرایو سا اخلاص سرانی کی ننیو کپ دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری قبر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپ دنیا کی تیاری ورلتگ دی ضروری ورلتگ دی ضروری اے غافل والگرز دیر پکبرا یستا نہیں دے جوڑ دا تورو خور قبر ودا دنیا دا زندگی غیر یقینی دا ودا وفاہی چاسن کبھی پجبرائے یو رزبت مل مشی اسرائیل چی اللہ دیدا مرگی اباسی اڈرا وتشلا سنا او تشتن باور نلارشی او کا غریبی کا وزیری کا یہ صدر نوار سال پدیو بلتدا سوائی چی دا کار دیدا اللہ اکھڑی پی صبر و صابر شام ملدوانا
وفاشي او کدی مردا کدرنا زامن پادرا آخرت لرورا وکړنی کمل صابر شام من د غم دی وکړه خپل د دې جهانت لل نوسیږي سوق په دې دنیا کې تل علمونه می پسترګو اولیدل دی روان ټول په منزل دا برزخ ژوند ملګرو عابدی ننیو کپ دنیا کی تیاری ورل تگ دی ضروری قابر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپ دنیا کی تیاری ورل تگ دی ضروری قابر نہ منی دا چا منت زاری ننیو کپ دنیا کی تیاری ورل تگ دی ضروری